Hoje temos mais uma mini aula de vocabulário. Das Weihnachten, auf Hunsrückisch. O Natal em Hunsrückiano. Der Advent, o Advento. Der Advent. Der Kranz, a guirlanda. Der Kranz. Die Kränze, as guirlandas. Die Kränze. Die Kerze, a vela. Die Kerze. Die Kerze, as velas. Die Kerze. Der Weihnachtsbaum, a árvore de Natal. Der Weihnachtsbaum. Die Weihnachtsbeeren, as árvores de Natal. Die Weihnachtsbeeren. Também podemos dizer das Pinhepemche, o pinheirinho. Das Pinhepemche. Die Pinhepemche, os pinheirinhos. Die Pinhepemche. Die Weihnachtskrippe, o presépio. Die Weihnachtskrippe. Die Weihnachtskrippe, os presépios. Die Weihnachtskrippe. Der Weihnachtsabend, a noite de Natal. Der Weihnachtsabend. Der Weihnachtstoast, o biscoito de Natal. Der Weihnachtstoast. Die Weihnachtstoast, os biscoitos de Natal. Die Weihnachtstoast. Das Weihnachtsgeschenk, o presente de Natal. Das Weihnachtsgeschenk. Die Weihnachtsgeschenke, os presentes de Natal. Die Weihnachtsgeschenke. Também podemos dizer das Päckchen, o presente. Das Päckchen. Die Päckchen, os presentes. Die Päckchen. Glücklich Weihnachten, Feliz Natal. Glücklich Weihnachten. Se você gostou dessa mini aula, deixe o seu apoio com um like. E se inscreva e ative o sininho para ser informado quando houver conteúdo novo. Você também pode me seguir no Instagram para acesso a mais material para aprender Hunsrückiano. Até mais e Feliz Natal! Bis bald und glücklich Weihnachten!